Keketian giong belai onggoy yang ai pi wa im to man kita ginong penhiar teput ya kita go chon yang ai pi kita go bichni ya kita go nagaliang yong a yong pi keketian giong belai onggo hapong wanga le ule ayu kam o de le u yang a wewa ong keketian giong belai ham rakai ben le da unong chon yong pi ha bu baklaw ga jingla lu ti yong o reu jiskres ong wa kamu doai kamu kurkhui ya kita ginong chon yong a yong pi kam bo doai nem ta yang ki kamu yarap ye ki kam gi khon ki yong blai kam gi te gi bru go kam ye le dew to iman ki kerstan gi kerstan hagini gi sni go khut ye le dew to wa ki man gi kerstan hera gi kerstan go penhar tput ivi ye ivi ki we le kput ivi ki we le mar kaliang ivi ye ivi la daga jing im nyonga yang pi dang man go penhar tput ko ay le mar kaliang ivi kan mo ki lok ko mya nga go kut yo ngai pi to ga jing kordit ko charkhai go syama bun ki kristan hagini ki si go penher tput ko ya chon ivi ko bichni ivi hap hawo check ile de hap hayo pai ile de yo le se kam ile de imani kristan re po emani te kristan Nima ki kerstan kat kam nak tin blai to kita gi bru ki udah pediang juskus kita gi bru ku demat ga jingkha asen ga de ji im yong ki kita gi bru ku im kat kam ga ktin go blai mem kam u kam mi le dew to iman gi kerstan la da iji im yong ai pion man gi mar de kala percha ga ktin go blai mem kam u kam mi le de iman gi kerstan mem kam wat ulai jing senyi la da ga jing im yong ai yong pi man go mar de kala gi pen her tput ivi ku le kaliang ivi la rakam ni ge jinglong dang go ni ge jim nyong ai pikin mo ki lok ko mya ga nga yum pe mani kristan kam jo ong itu kinten kristan ga nam syaitan ga kam idang man ni kam te ne je daw u blai msiang suk u ge ni ge jinglong hanga hapi ge jinglong go penher tpudi ge jinglong go le mar kaliang ivi Hanrei kamu siang thu ye gajim nyong ai pisemen kamu tip ile ye nong rim nyong gajim kerstan nyong ai pi ge nong rim kat kam ne ge ktien giong u balai ne ba u jisu ong duai nem ta gi nong chun nyong pi kerkhu ya rap ye ki kwa wangi pi gi lok ko miai nga dip o kanungut na perdiong pi gi kerstan ki wa kam ile de guman pi kerstan ki wa ya be ulai chi ge jing sein lang Rekat gaji im yong ayang piwan man go marde vitawan marde kongpong plai de sintur utaw iman ni kerstan regi kam yong ai pi lenno gi utaw iman ni kerstan let's see ka office ko PMP haga balang go PMP hayung meneu PMP pla bi kitino blai kalam bi kitino blai kat ba ga office wan mem pla bi mem man bi marde kongpong gajing im man go marde kala man pi ginong le kput igivi ginong penher keput gilo gue le mar kaliang haganu nu ko thawo PMP to uman bi jingker khu gilo ko mya nga bon ki kertan hagi di gisngi gue le keput gue le mar kaliang ibi kini to ka pap go khro ba ka pap go blayo siu hawa pai u ching ge jim ngai pi hawa emi kam ngani ge jinglong penher tput hawa emi kam ngani ge jinglong ko le mar kaliang gi bro hagini gisni kat oyo gu chong haga chuki go he kat oyo gu hagata kerdan go he msui gu le yawan percha ye gamon kyong blai chapan choi ge higivi chapan lai ge jim yoki hagivi twan gibru kat om siang thu gi wa kate go kile gi to kapap Koman percha ye gamon gyong balai kwa wangi pi kilo ko mia nga le sem na perdiong pi MP go chuki go he ba go pi chong pi ke segini shor yong pi he go hadu kate tip wala da chong pi hi tu le wa mper iman pi yile pi ge ji im yong pi to chong go ha ki ti gyong balai u blai emu go bor go khrotam mper imani Henry iman tang ke kendar ni khmat yong blai kwa oi pikilo ko mya nga mani tang ki kendar ni mani khmat yong blai
em sibon gi bro hagi ni gisni man yo gi ku kata kerdan go he yo benyo gi gi bitawan tang ni daum em kita gi bitawan na galiang yong ki le no gi yom to le gi kate to kapap u khanai pi gi lo ko myai nga kapap kate ko yai pi che du jok la pi yai sa pi ha to kapap la phim klau mut pi mper kapap a khen no he ne le si snya pi byang ma iteu pi le pi kan mo ga ni gi jinglong bru yang ai pi barbor snya go to byang bai kat vele i to o byang bai re krun chi ka ktino blai duai ong to nam to na ablai iteu nga le o yo le si mani persa ga mon gi yong mi pure ga ktino blai check pai ne ga ktino blai to nam to na ga jim yong pi kat kam ga mon yong blai to nam to ni te i wa pi le pi we to kat kam ga ni ga ktien gi yong blai pai yo le si man ko persa ga mon gi yong blai hab iu ga jim yong pi wo palai ka de gi vituan gi bru kamu pi kam pi le dewo to wo pi man wi gerstan u khle yang ga jim yong pi nong palai u tre yo ga jim yong pi to u disgrace e wo u jisu u yo thau man skat u tre ga jim yong ai yong pi wo palai ga ni ga jim yong ai pi yi nga pi kwa u le la da mani percha e ga mon gi yong palai kwa ong pi kilo ga mi nga ka ta to pan siang si ko yo palai re elat yo menchin ko yo palai wo ya u ga ni ga jim yong ai pi parkhat a chwa pi le ye ga nu ga kam ni ga jim ga yong pi yo le si ga nu ga kam go pi mut pi le man go percha e ga mon gi yong palai ne ba wo imine perthai to wo pen siang ba yo palai wo man ki kerstan to u man sket e ga jing chi se gi vitwan gi sim go kodor to man ki te gi mojin thut pa yo le si man ki te gi mojin thut haga balang go emi haga imlang salang haga office haga nu ga thau khi ta kore haga nu ga thau nga pi emi pa yo le si man ki te gi mojin thut ge khtinum bla ang go ba yo te wo man ni mojin thut ye gi vi mo ye ke te go dang khen ge jingai ba yo wo ku do u haradang do mo wo ba khot u chpo u mo ngamu chpo u mo ya boite ne ba u Jesus kwa wo nga pi man ki te gi mojin thut nem ta ki vitwan ki sim go kodor go dang khen ge jingai ki wa dang stang lalti but what you go the he ge jingai yo ro ki lo ko mi ngam to man ki te gi mojin thut to man ki te gi nong panher tput ki nong yele mar kaliang ka bai nong yang ai pi to habne em go mper haganu ka kerdan em gi lo ko mi nga tip wa ki gu nga pi le ni ga perthai to daw hab yu jing khenya khmat yong blai ka yi gu nga pi le ni perthai hab yu jing khen ha khmat yong blai la le i de wo to ka bai nong daw yo i la le i de wom to ka bai nong daw yo i ne ba oro hab yu nya khmat yong Jesus ong ka tin yong blai hab yu nya khmat yong Jesus u jisu wo pa yu wo bicharu ye ba ye mian yom to le ni yo to wa nga pi le em sibon ki kristan ha ni gisni wa siang si to man ki ko le put i vi ko le mar kaliang de gi tien gi thle de gi kam gi jam ite to wa siang si ba ha gi gisni re em kam ko law mu di kilo kum ya nga khruin no choblai ne ba ka ta ga jingle yo nga yo phi ko panyar ko di go le mar kaliang ni ko wa chon go bichni mpen poi go ngai phi chaga beneng mpen poi go ngai phi chaga ta ga thong go i kwai man pen ban go percha ye ga mon kyo blai u blai kwa u man ga jingr khunum ta ki vitwan ki sim go kodor u blai kwa u wo ya lap i ga gospel of Jesus u blai kwa u wo dap i ga jingma ya blai yo o ga jim ngai phi wa ha wa gi wi pat ge changas phi u yo ga jingma ya blai u yo ga jinglong blai u yo ga burom gyo blai em bagi ni gisi wat hak balang em gajing pat gajing pra gajing om siao tho jimut nei dao wa em ni gajing long wa siao he gajing long wa siao piang gajing long wa siao stap yo benyo igivi kata to ka pap khanai pi gilo mi ai nga ublai kwa o pen bai na gajim yang ai pi ublai kwa o klau mun nei la em na pri pi go le kaput ko pnyar kaput ko le mar kaliang la gi vi tim gi pi la tim pi la gi vi le gi pi gi kam gi jam re pi long pi yang manu yo le bat le pi te kam ko wa pi kalau mut no ki lo gi mi nga ko du nya choplai
Nebak kata ga jingle yang ngai pim penpoi ga ngai pi chabadeng. Penpoi penban go chedujok. Ka wanga pi ngai skemam kwa pi poi setega dujok. Ubelai dap udah gajimap lebih smart pi kuruin chon yu Jesus. Kasnamu Jisu am gaboro pelat yang ngai pi ni pam. Ham e vi givitwan upen chong chit gi pi. Ham e vi gani ga bodji do mo palai ga jim yong pi gilok myai nga. Re e wo pi ule pi ga mon gong blai. E ga jim yong ai pi man go pen siaw bahayo blai. Hawro ki poren ga jim yong ai pi. Hamman kita ginong paniar teput, hamman kita ginong le mar keliang. Re man kita gi bru ki man ga jingger kuch ki vi. Ki wo dwai nem ta ki vi ki wo dap ga jing maya. Ki pen pa ga jinglong blai. Hawro ki por.